Bakakak TV télé askan wi Bakakak TV télé askan wi mane la dawal gaaw abonné si Bakakak TV nu ne tout droit Bambey séeréer le noof magana sax le no lay la ñoket mabe ñaba yar gine ya xadi ten na xoyta a fiya xoyo maak koy a xoya saltigide a xoya kalma korake xaje o leng koy a xoyti tan magana Bambey séeréer i o garanga a Bambey 1 kilomètre fo gen wal rek o rok kama ñoket i njama yar gine koy lay xoy xoyta a xoya saltigi ke fop ñoo saltigi séeréer di Sénégal na adax Baba Biram ale fat fop a yegin koy xu andoona yee rek ko dama a salma i ɓaato ngar koy ɓaato ɓaal ke refna no saax le ngayin mbi'in waaw maaga koy presque tokata lile yo quoi i laya nuun reke aca kon koy nuun fop fat i mbi maaga nqet mina cooxa nuun Radou Mbaye sen photographe 100% ak Bakakak TV laya nuun koy mina suunita yeglit ne o kiino kiin koy doona num no ɓayum koy laya nuune fat i nqetik maaga lon noof timis a commencer ka koy bo roog fa a feeta maaga koy a jega sécurité a jega fop police maaga ref ka sécuriser an nuun kaga o xoy noobulo quoi ngoor ke mo xoya nuun fop koy xaƴimo leŋ koy njama yar gina leye oxu refna daal a cooxamo ɓay oxu ando naye ko dama a salma rek oxe xoyang naga no bes faaga i kon koy tout droit te leye mam te leye a ñoket waag ke yo ngoor ke a salma toog a salma rang min rang aca ngoor ke mbud video nuun tout mbud video maaga na Bambey